पाउचेदी यंपम ओइबा मर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे मणिपुर की मितई मसा अहुमना कनाडा दा पुआरी अमा सेमख्रे कनाडा सिटी दा ngasi सेप्टेम्बर 18 दा पांगथोकिबा लेबाक असिगी ओइना ख्वाइदगी चाउबा कैलगरी मैराथन 2021 दा मणिपुर की मितई मसा अहुमना सरुक यादुना कनाडा मणिपुरी सिंगी पुआरी अमा सेमख्रे मालेम की लेबाक क्यादगी लाकपा एथलेट लिसिंग क्याना सरुक यादुना पांगथोकिबा कैलगरी मैराथन 2021 दा मणिपुर की अहिबम पापाक अमदी सोंगथाम एडी अनिना किलोमीटर 42.2 सांगवा फुल मैराथन दा सरुक याखे अदुगा मणिपुर की कोंथोक्चम लैंडिन किलोमीटर 21.1 सांगबा हाफ मैराथन दा सरुक याखे कनाडा सिटी की ख्वाइदगी चाउबा मैराथन अदुदा मणिपुर की मेदई मसा अहिबम पापाकना फुल मैराथन दा पुंग अहुम मिनट 19 सेकेंड कुन चेंदुना चाम 19 सुबह पोजीशन CSED ना पुंबरीगा मिनट जंखै 5 सेकेंड कुंथ्रागा उमदोय पुंग द चेंदुना समंगा यंखै गनि थोय पोजीशन अदुगा हाफ मैराथन की ओइना मणिपुर दगी मेदई मसा केलेनिना पुंगनिगा मिनट 10 सेकेंड 10 गनि थोय द चेंदुना चाद्रेट निफुगा मरी पोजीशन ताके हारिबा मैराथन असिदा क्यूरेक्स जस्टिस ना पुंग अनिगा मिनट 19 सेकेंड 10 गा मंगा अदुगा डॉग स्ट्रेटर अदामना पुंग अनिगा मिनट 13 सेकेंड निफुगा मपन अमदी क्लेमो दाना पुंग अनि मिनट निफु सेकेंड निफुगा तरेट चेंदुना माथंग सिन्ना अहानबा अमसुंग अनिसुबा अमदी अहुमसुबा ताखरे आइरे माखा तरकपा अतोप पाउ अमदना ग्रुप 3 अमसुंग 4 की थपक लौबदा इंटरव्यू तौररोय मार्क चामगी अइबा संगेंग तौगने स्टेट गवर्नमेंट की मखादा लेबा तोंगन तोंगन बा डिपार्टमेंट्स इन द ग्रुप 3 अमसुंग 4 की थाके थबक लौबदा अइबा संगेंग द लोइसलगने इंटरव्यू ने सिंग तौररोय मसिगी मतंग द औके बथांग सुरमिता मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार ऑफिस मेमोरेंडम अमा थोखरे पनबजाबदी हौजिक लेरिबा येन बिरेन लुसिंगबा गवर्नमेंट असिगी ममांग द लेरंबा ओ इबो बिन लुसिंगबा गवर्नमेंट की मतमदा हारिबा थाक अनि इसिगी पोस्टिंग लौबदा इंटरव्यू नत्रगना विवा बोसी याउतन अइबा चाहिंग लोसिननबा खनाबा हौखरबने चीफ सेक्रेटरी न थोकिबा ऑफिस मेमोरेंडम अदुदा जूनियर लेवल की पोस्टिंग लौबगा मरी लेना एग्जामिनेशन की स्कीम अमगी मथौ तातुन लाकपनी अबदी मसीगा मरम मसीना मरम ओइतुन हाना लैकिबा ऑर्डर पुनमकी मथक्ता अनौबा ऑर्डर द पल्लिबा मौसी चनहरगनी आइरे ग्रुप 3 अमसुंग 4 की पोस्टिंग लौबदा मल्टीपल चॉइस टाइप के नंबर चामगी वहंग चामगी अइबा चाहिंग पांगथोकनी पेपर अमखक्तम लैकदबा अइबा चाहिंग असिगी पीगदबा मतमना पुंग अहुमने ग्रुप 3 अमसुंग 4 की पोस्टिंग अइबा चाहिंग की वहंग खुदिमकी नंबर अमममने ग्रुप अनिमकी ओइना अरानबा पाउकुम की नेगेटिव मार्किंग लैरोय अमदी पाउकुम पिरमदबा वहंग सिंगी नंबर ककपनि सिंग लैरोय हानसु खंगले ग्रुप 3 की पोस्टिंग लौबदा हंगदबा वहंग सिंग ग्रेजुएट लेवल की ओइगनी अमदी तोंगन तोंगन बा सेंटर मरी थोना खाइदोलगा सेक्शन खुदिमकी नंबर कुनमगा कुनमगा ओइबगा लोइना वहंगसु कुनमगा कुनमगा ओइगनी सेक्शन सिंग अदुदि जनरल इंटेलिजेंस अमसुंग रीजनिंग जनरल नॉलेज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अमसुंग इंग्लिश लैंग्वेज ने ग्रुप 4 की पोस्ट की वहंगसिंग मैट्रिकुलेट लेवल की ओइगनी वदि सेक्शन अहुम थोना खाइदोलगा सेक्शन अनि की नंबर कुनमगा कुनमगा ओरगा सेक्शन अमना नंबर यंखै की ओइगनी नंबर यंखै की वहंग यंखै लैगदबा सेक्शन अदुना जनरल नॉलेज नि अमदी नंबर कुनमगा कुनमगा वहंग कुनमगा कुनमगा लैगदबा सेक्शन सिंग अदुना बेसिक मैथमेटिक्स अमसुंग इंग्लिश लैंग्वेज ने मथक्ता पल्लिबा एग्जामिनेशन की स्कीम असी हाना नंबर लेनबा रिक्रूटमेंट रूल सिंग दा खागन खरबा ग्रुप 3 की पोस्ट लौबगी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अइबा सांगेंग दे कॉन्सलोय हन चीफ सेक्रेटरी की जेरोलोदना फंगदोगले क्लास 3 नत्रगना 4 की पोस्टिंग लौबगी रिक्रूटमेंट तौबदा थाक अमददा इंटरव्यू नत्रगना विवा पोसी यावरो हन जेरोलोदना फंगदोगले ग्रुप 3 की पोस्टिंग लौबगी एग्जामिनेशन की स्कीम असी लेरबसु करिगंबा अखंगबा पोस्टिंग की वैना पोस्टिंग अदुगा चानना कैंडिडेट सिंग की नॉलेज स्किल नत्रगना टेक्निकल एक्सपर्टाइज नत्रगना एप्टीट्यूड खांगदोपगी मथौ तारबदी मधुगी मरमगा कोनन मणिपुर गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल दगी हानना कोमथोकनाबगा मरी लेना खानगदबनी अमदी आया बलौगदबनी आइना फोंदोरकले अदुबा लेगांग पीरिबा स्कीम दगी खरा थैदोकलगा तौगदोरिबा अदु क्वालिफाई ओइब्रा ओइदब्रा हाइबदु खांदोकनाबा खगी ओइगदबनी आइरे नाउना लाउथोकलिबा स्कीम असी मणिपुर गवर्नमेंट की मखादा डिपार्टमेंट सिंग सोसाइटी सिंग एजेंसी सिंग ऑटोनोमस बॉडी सिंग द लेरिबा हांगबा पोस्टिंग लौबदा सनगनी आइना पल्लदुन स्कीम असी चपचान एनगदबनी आइना सुफोंदोकले असिना तब मोंग द पांगथोकपा रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन अबदा चनरोय आइना पल्लदुन अनोबा इंस्ट्रक्शन सिंग असी ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन थोक पनमित की सनगनी आनसो चीफ सेक्रेटरी की ऑफिस मेमोरेंडम अदुना मखाताना फोंदोखे एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्टर सिंग का मुंगथरपदगी पुलिस कया सोखरे ऑस्ट्रेलिया के मी ख्वाइदगी यामना कुंगना ताबा सिटी सिंग बनुंगदा अनिसुबु ओरिबा मेलबोर्न
ngasi anti lockdown protesters sing amadi police persons sing marak akanba mongda ukhanarapadagi police officer jauna khara sokle protester kyana fajin kre aire haukiba march tadagi horaga Australia gi tongan ba city sing da COVID-19 laina laichit kamari lainana akanba lockdown sing thamjin to lakhibani matam sana lockdown thamjin to lakhiba atuna maram oiraga city sing adu da leiriba music awaba kaya mayunari masina maram oiraga miyamna lockdown gi athing basing komthokna da taksin dona lagle Australia gi city khara dagi lockdown lokthokrabasu manpur gi wenadi lokthoktre masina maram oiraga khoisawnarba miu cha kyana lambi da thoktona lockdown gi mayokta khongjang changsin bahura kibane miyam gi khongjang adu makhatana chathanaba police ki maike dagi khangan ki adubo miyam gi khongjang adu makhatana chatthadana ba police ki maike dagi khangan ki adubo madugi mayokta makhatana khongjang changsilakpadagi mungnabagi thodok sing thola kibani khongjang adu da saruk ya kiba miu sing ki maraktage police tamna nungabadi check tik sing ba thajindun attack chathaba horakhe police na so paper spray kap tuna miyam adu tan khainar ba khona ki thawng adu police officer taruk aso opan nangke violence ki thawng adu kamari leina khongjang loi chani hena police na phajan kre are thawdo ka sigamari leina da Victoria police ki commander mak geliu na phongdo ki bada ngasi yukti ki hawra kami chadret lom hedmana khongjang changsin bhawra ke khongjang da saru yara ki ba kharati atamna da police na tek chathana da sem chadun laki ba khodam o bhangi aire atop pau amada so UP da doctor sing na thabak tagi potha bagi sahi hana humfu ga manga oiram badagi humfu dra phau ba sang dokre Uttar Pradesh da medical staff wat bagi phibam yang da minister Jogi Adityanath na doctor sing na thabak tagi potha bagi sahi hana humfu ga manga oiram badagi humfu dra da engkadan kre Uttar Pradesh medical education minister Suresh Khanna na phongdora pada hena experience lairba doctor sing na corona pandemic oso tai leina sing thengna bada state asiba mateng pangri hena government na thajaba leibadagi cabinet da hirama sigi matang da proposal ma pass tawragane minister na makhatana hai hauzik state asina bayuk nariba phibam asta experience hena leiba doctor sing mathau dai thabak tagi potharaba matung da doctor sing private clinic sing hangne tawagi masung makoi service adu aikoina phangan bane hena bhai menga sigal loina aikoina proposal ma sem sare Jogi Adityanath na su masida ayaba pire aduna athuba matam da cabinet na proposal asi approve tawragane hauzik phobada Jogi Adityanath government lok Sangklap Patra da yauri ba wasak khudingmak thabak ton thokle ana paladuna minister na hai Jogi Adityanath ki lising makha da SP amasang BS na wakal fawba taw phangum khidaba arguba thabak kya ikona pang thokre hauzik corona gi matang da state adai state sing gi phibam lura lai tawigum sunga si UP da corona free warba district kuntra banga yana laire college gi admission fee hengat bagi mayukta dongan ba college taraga ni thogi mairoi singna education UG office ta thomjin kre Manipur University ki makata neba college taraga ni thogi apan ba mairoi singna college sing admission fee han thalu aina kaisampat ni type suthek ta leiba education UG office ta thomjin da so lon na ba khona bada police lak tu na thingbadagi akan ba mong da mona kre mafamatu de Impal West ki SP Dr. S Ibomsa lak tu na wari sanara ba batung da mairoi sing adugi marak tagi lusing ba ari khanduna education UG official singa wari sanan kre education UG office so lonsin kiba lakiba adu da sarugya kiba Impal College Students Union ki general secretary oiba o Premdas na phongdor kibada covid ki awa ba chaitheng danglingai seraka sida mairoi sing dagi isu pagi maungda admission fee hengalak pa asi laibak thibane satra sina kyar khanjin admission fee antana ba khangala basu satra singi ihul khangpi tana education minister matik sade khangpi da ba education minister matik sade satra singi ihul khangpi da ba basi tasena mu yamna pende education commissioner amadi education UG director na admission fee hengalak page madang da satra mayamna college shutdown tawduna hanjina aijra pa pawba ngasi pawba tasena dana adumak laire lainga ke revenue laite haiduna su satra mayam de ki paisa khongkalaga government ki fund engel kare habasidi mairoi singa si fund drive to phom oina urabra satra sing dagi isup trabadi sarkar ki fund leitrabra atoma matam da college sing ki admission fee asi handoknar ba warep lau trabadi masidagi hen akan ba khongjang kya sangselagani hana sapong doke nagalama romda bakery ki sana ba polam sing da khongna net ba mari da lekpa mari leina de ABA thasi ki taraga darukta social media da thabak suba manba Asamis marul gangba mioi karana bakery gi sana naba polam singda khongna net padana tana mari na lek pana sing bagi video ama viral salake how kubana metkhani asida apunba bakery association ABM maripurna kumda thigalu bada video adu jawr mioi sing adu association asing manung daiba bakery nati hana association asige general secretary waimam santa midaina thadorpa cherola mada haire cherola sinama khata raduna ngasi manipur de leiriba bakery singbo Lano hone da bamong da source amata yautan thagalakiba video ase laibak thipani bakery saba sing puthana da basin ba thawng ne asingama thawng ase matung da amukhana tawbidana ba haijare haukiba sahi kya da ki manipur da leiriba bakery product sing bo
hygienic oina quality maintain taunanaba fasai ga loinana association asina sangsinduna lakle maragasida asigumba da taisada ba mioi ba amada tawhaidaba tugatjaraba maral leiraba asamis marol ngangba asigi matak talega na tiket pituna matik chaba logi oiba phangpam topa serak pibi han association asigi mai kadigi pongning sing silakle makatarakba adopa housing ki mamang da phangki ba pau amatana manipur da ngasi mioi chama ga humpu trani pan covid-19 positive oi ba thengna gre loinana laichat asdagi mioi amada laikidre ngasi laikidaba mioi ama asi tharaga covid-19 asian ke ba manipur ki apun bamaseng lising ambaga sanipan kuntraga ni thoi yaukre maragasi da Th.Brinda Brinda Yaiskul Kendra da Mirep oi kadore Manipur Police Department da hojik Addl.SP hoina thau poribe Maming Leirabi police officer ama oribi Th.Brinda Brinda mathang chahi lisingari konithoi gi angan basaruk ta pang thokadoriba Manipur Legislative Assembly election da Yaiskul Kendra da Mirep oina chongthokna mekhal thengna gani aire ngase social media da Th.Brinda Brinda masama ki photo ka loina na thadorakpa pau amagi matungina Yaiskul Kendra da mathang general election da Mirep oina chongthokani aire House Pabagi one the Karamba political party ki ticket Michael Tena Gadabano Iva Sapsana Kangbangandre. Aroga the contents in a single way of Paukara Asiba Pautam Jariba. Manipur local news YouTube channel Amadi Facebook page Asedaki Yangbi Pupanamakatagasari. Send a lesson at the Kandarabadi. Subscribe the video, subscribe the video, like and share the Kawigan Namapo Amakana Tagasari.